Kay pacha tukukuypi, Tata Dios wahyachiwanchik, payman astawan k'askanata. Allin hamusqa kay chunka p'unchay mañakuyman. Kay pacha tukukuy Espíritu Santuwan, tiempo mañakunapaq, suyakuyninchikta mosoqyachinapaq. Allin hamusqa kay chunka p'unchay mañakunapaq. El Espíritu Santo y el tiempo del fin niwanchik. Kay primer p'unchaypi noqanchik parlarispa kasun Espíritu Santo manta. Ari, chaypaq invitayki kicharinaykita Libro de Juan, capítulo 3, versículos 5 y 6 nin ahinata. Jesús kutichillarqataq, chaqatapuni niki, sichus pipis, mana yakumanta espiritumantawwan nacen chayqa, Diospaq reynonman mana yaykuyta atinchu. Aychamanta naceqqa aychamin, espiritumanta naceqri espiritumin nispa. Diospaq palabran revelawanchik sut'ita willaspa, imaynatataq kanman kay Espíritu Santo llank'arispa sapa kawsayninchikpaq. Wakin piensangu Espíritu Santo sumaq atiy runaspata kasqanta. Sin embargo, Dios revelawanchik paymanta hamusqanta chay atiy, chayrayku saqespa karqa Espíritu Santuta kay hallp'api, kay pachapi. Chayrayku nin kay mundoqa ashka huchaypi kawsaspa kasan. Chayrayku Espíritu Santuta saqewarqanchik kay pachapi, kallpachanawanchikpaq, yachachinawanchikpaq, consolanawanchikpaq, allinta kawsachinawanchikpaq, wawqimasinchik hina amikuriwasun. Uyarispa kasun, imatachus niwanchik, Diospaq palabran Espíritu Santo manta. En primer lugar niwanchik, Diospaq palabranpi Espíritu Santoqa yachachiwanchik. Ari, sapa ukninchikta payqa yachachiwaspa kasanchik palabranmanta, yachachiwanchik maskachus kasan Tata Diospaq munaynin. Chayrayku Libro de Juan, capítulo 14, versículo 26 niwanchik ahinata. Songochaq Espíritu Santutaq pitachus sutipi Diostata kachamonqa, paymin tukuy imata yachachisonqachik, yuyarichisonqachik tukuy ima nisqayta. Entonces Espíritu Santoqa yachachiwanchik. Chantapis niwanchik, Espíritu Santoqa waqllawanchis, parlapeawanchis, allintachus mana allinta ruwaspa kasanchik kay mundupi. Hinallamantataq Espíritu Santo testificasan. Kay Libro de Juan, capítulo 15, versículo 26, sumaqta willawanchik ahinata. Songocha hamonqa pitachus tataymanta noqa kachamusaq, chaycheqa espirituqa, maypachachus payqa, Dios tatamanta hamonqa, chaypacha paymin noqamanta willanqa. Entonces Espíritu Santo willa hamonqa pimanta tatanchikmanta. Chantapis Espíritu Santoqa testificasan, intercedesan. Romanos capítulo 8, versículo 26, sumaqta niwanchik ahinata. Ahinallatataq Espiritupis yanapawanchik, pisi kallpa kayninchikpi, noqanchik imaynatachus maychus kasqanman hina mañakunanchikta mana yachanchikchu. Chay Espiritullataq mana nin atina palabraswan ayquspa noqanchikrayku maña pusawanchik. Espíritu Santo mañakusan qampaq, noqapaq, wawqimasinchikpaq, wawasninchikpaq. Chantapis Espíritu Santoqa guía kasan noqanchikpaq. Rikuchisawanchik mayqinchus kasan, allin llan noqanchispaq. Rikuchisawanchik mayqinta noqanchik mana thaskinachu tiyan. Rikuchisawanchik munasqa wawqimasi mayk'aqchus Jesucristo kutimuspa kanqa.
Kay hamuk tiempopi imachus kanga payqa rikuchiwaspa kasun convencewasun. Chantapis Espíritu Santo nin llakikun noqanchikrayku. Tukuy munaywan payqa llakikusan sapa noqanchikmanta. Pero Espíritu Santoqa mana espiritumanga yuyakuy atinchikchu. Ari, tukuymanpis runamasinchikman yuyakusunman, pero Hechos capítulo 5:3 niwanchik, ama yuyakuychikchu Espíritu Santoman nispa. Hinallataq, payqa rikuchiwanchis mayqanchus kasan, Dios Tata, Dios Churi, Dios Espíritu Santo. Convencewasun munasqa hermanos, kay 15 personas, 15 runas, uqlla kasqankuta, maychus llank'arispa kasan sonqonchik ukumanta. Hinallataq Espíritu Santoqa presente kasan tukuy tiempopaq kay historiapi kay mundupi sapa cristianospaq. Chay kasan Espíritu Santo según Tata Diospaq palabran. Según espíritu de profecía niwanchik, kan 15 personas, 15 runas, maychus rikukun trío celestial nispa. Chaywan riqsinchik Tata Diosta maychus kasan Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios Tata, Dios Churi, Dios Espíritu Santo. Bautizasongachis sapugnikichikta Jesucristo sutimpi. Convencesongachik atita allin kasukuq kaqta hina kankunapis kay pachapi kawsakuspa kaychis. Musuq kawsayman Cristuman apasongachik. Chay declaración tatarispa kanchik. Maychus kasan kay el evangelismo nisqa, maychus Elena Gedijuay qillqarisqa kay libruta. Chantapis nillawanchiktaj, tukuy maldad, tukuy mana allin, tukuy huchas kay hallp'apiqa tantakuspa kasan. Pero solamente Espíritu Santulla convencewasun, mayqintachus noqanchik thaskinata, rikuchiwasun mayqinkunachus kasan enemigunchis, mana allin llaqkuna. Chayman hinata atiyta quwasun, porque Tata Diospaq atiynin hina hamuspa kanqa. Espíritu Santoqa noqanchikman kawsayta quriwanchik. Maychus kasan musuq kawsay almanchispaq, chayqa chay samarimuwanchik Espíritu Santoqa. Entonces, Espíritu Santo allinta llank'ananpaq kawsayninchikpiqa, paymanta mañarikuna tiyan, hap'ikuna tiyan Tata Diosmanta, limpuchananpaq sonqonchikta, allin creyentes kanapaq, chayman hinata rikuspak ayamincha Jesucristo hamuyninta. Sapugninchik atinchik uyariyta entonces Espíritu Santo waqllawasqanchikta. Chantapis noqanchikqa sumaqta atentos kanachik tiyan mayk'achus Espíritu Santo waqllakapuwasun, porque Espíritu Santoqa nin atin llakikuyta noqanchikmanta. Atinanchik tiyan noqanchikpis Jesucristuwan kuska kawsakuyta. Dejana tiyan Espíritu Santo noqanchikmanta mañarikunanta. Ari, Espíritu Santo mañarikusan qanpaq munasqa hermano hermana. Dehay payta llank'ananta sonqoykimanta pacha musuq cristiano kanaykipaq. Chayta yachachiwanchis Diospaq palabran espíritu de profecía. Kunanqa mana quedakunmanchu kayqa uyariyaypi. Tareayuq noqanchik kanchik kay punchaypi. Maychus desafío misionero nispa. Mask'ana tiyan phisqa wawqi masinchikta. Chantapis orana tiyan, mañana tiyan, Espíritu Santo kicharinanpaq sonqonkuta, Diospaq palabranta yachachinapaq paykunaman. Chay tareayki qanpaq kay punchaypi, noqawan tinkunarikusun ayamincha. Espíritu Santo, kay pallachun creyniykita, junt'achichun sonqoykita, suyakuyninwan. K'allatinkunakusun kuska kay chunka p'unchay mañakuypi, kay pacha tukukuy, Espíritu Santuwan.